sengko si sayang mbek kita kependak. Engko besi kesuk kuwi mbek kita kependak langsung kangen bae. Besok maning ketemuannya ning tempat biasa bae. Ya wis genong kakang arep turun dipit. Wis dipit ya teleponane. Ih, siapa mana sih nelpon Ririn kayak gini? Ya dong, anak apa? Biasa kinong lagi ninggar tuh nyantai be. Nongnya merena ta. Ya wis kita nggoni kene. Wih, semenjak dua godong green tuh lagi di udah wadon bae maning. Wis lah, apa turun dipit sembari nonggon si Ririn ap merene. Uangnya maning kene kian enggak le orang lok ning omah. Wih, apa sih mak? Pugu ulap balik ya? Pugu ruwet mana? Baca wadon ka pada kelangan sira bae. Iya tama. Dua apa sih siraku? Enja baca wadon pada kelangan sira bae. Enja mau ne malah kasih gelam wadon ning siraiku. Wis mak meneng be, ki mau urusane wong enom. Itu apa nejit mama ruwet baca wadon enja pada marak ning omahku. Bisa ora apa mama, santai besi. Wis ge sebodoh, tapi saya ren kon lamun apa-apa. Wis tenang bae, wis tanggung jawab kita. Ya wis manar balik, engkone sirane aja dalu-dalu balik ya. Iya sih. Kang Ajid. Nih, enong ta, sing mau ta? Sing winginane Kang, turu bae. Pugiya nong, pukul lelah, ki entes macul ning rampahan. Wih, iya ta Kang, arep dipencet ta. Wis nong ora usah, tekan nong begus pegala ilang. Ya wis berak genong ega, pugu mah ulap mencet ega. Tih, lajune mak nong kun mukonon ya. Tumben nong iki gelem merene bengi-bengi. Iya, wong kangen bae jen nong ning Kakang. Pugiya nong kakang ngega kangen bae. Lah Kakang mah bohong, jen ning omah kan wadone marak bae pada. Udu ka manong batu remak. Lah iya ta Kang, sing bener gah. Iya serius, kan cita kakang mah hanya untuk enong seorang. Sawis gah ari konon mah berag.
Gale, lamun turu ku ora lak ning omah. Mase. Apa? Baca sih ta? Asit turu kono ning gardu, turu. Ora, kita mamrene gardu kerupuk. Oh, tak kira nih ngelatih acit. Ora, delengaken be. Mas, bareng saya kira ada bingung si Ajit iku. Bingung Klemen. Barang saya di parkir wong wadon bae ning omahku. Oh, iya ta? Iya pugu gaya ruwet di wong tua. Pugu wong tua mah isin ning tetangga. Andon dah diomongan doang. Emang Klemen sih si Ajit iku ja barang saiki jadi rebutan wadon. Oh, kuwen. Sejatinya awalnya ku asline kitane mengerjani acit doang. Kitane ngongkon acit, kon golek godhong grintol. Omongan kita nih malah ampuh. Dadi jimat beneran kuwen. Oh, konon ta. Terus saiki ning di dokone jimate. Takon dokok ning dompete. Coba ge digelati kon ning dompete. Oh, ning dompete. Kok coba tak gelati. Ya wis Mas, dohon. Ki, bayar kerupuk kek. Ya wis, matur suwun nggih. Iya, Mas. Oh, gara-gara godong gerintul ta. Kau eru digelati ning dompetku. Nalaka diteleki. Kian ki dompet emang geletak ki kok dijukut. Oh, kian ki mau godong gerintul lemah. Jadi kian godongnya mah uangnya sing jere jimat iku. Kok tak soek-soek dipit. Miscid aja tangi-tangi, engko be tangine lebaran. Ih, kayak suara emak tumben orang yang ngitakan. Wih, wis awan. Kau balik dipit harus mangan, terus mangan turu maning. Lah nelpon seriren ke kon mrene. Caroline, lagi ning endi? Oh ya wis, mrene yang tempat biasa ke. Ora tembeke kita ga. Ampura ya wingi ka gara-gara lanang be tukar kayak kene niki. Pugi ya kita mrene kun yarep njaluk ampuran sira. Iya garan gaya gara-gara lanang menjadi bebaturane makanya niki tukaran segala. Iya ya, kayak lanang iku siji doang bae. Iya hawi, masih akeh nih pasar ga. Yuk saiki glati bareng ta. Ya wis, siap yuk. Ya, semangan keluar. Lah, turu maning kanaka.
Ih, tumben amat bocah ki bareng. Mana apa ya? Premen iki ya. Lorong. Nah, balik banding bela. Woi, Cit. Arjanti, Cit. Aduh, bedelang emasnya pisan wani. Wah, itu enggak Kang Ajen di anu, Pak. Woi, iya kuah. Kang Ajen. Woi, Aduh, kuruan pisan premen iki. Kang Ajen, berani dikit. Wih, Nong, apa tumben lagi bareng? Wis berani dikit Kang, sedela. Apa, Nong? Ampura ya Kang, wis lah sampai kene deh hubungannya kita ning jaluk putus. Waduh, Nong, Klemen jaluk putus iku salah kakang apa? Ora Kang, wis ya sampai kene deh hubungannya. Aduh, putusan mending bebek ewos, bebek ewos. Terus kalau nangnya premen, kita kan masih jadian kan? Jadi pada baik kita ke Kang pengen putus. Wis ya Kang, sampai kene deh hubungannya Ampura. Aduh, putusan maning sayur asam pisan. Ih, premen ya pada jaluk putusan itu. Wih, cimat godong gerintul iku sok manjur dah. Ih, laka. Godong gerintul le. Ini dia jalan laka iki. Wih, aman bae jaluk putus. Cimatnya hilang. Aduh, lajune mah jomblo man.